Iti surat ngayon tayo ikan biya kita ket naggapo kanipagayam tayo Bea. Kasto iti surat na. Dear Mr. Lonely, awagan daklatan iti Bea, tubuak ti La Union. Nakapagsurat ak, nakayat ko apay drama ti kapadasan. Bueno gagayem, hintay nga rutenggan ti panakay drama, ti pakasaritaan ngayong patulod, ni pagayam tayo Bea. O anya, kumusta kayon dita? Kanapay ngagsangsangit ka manen, Bea? Manang, ni Randy Ay, Randy manen. Isula ka na yun ti parikot mo. Basta agsangit ka ti asawam ti ibagam arason. Saan ka din ang mabaliwan ti rason ti pagsangsangitam? Apay manen aya? At babae na manang. Anya? Agbababae? Awan lang nga rudon ti panggidan na. At dapat nagganas na nga agbabae? Win garod manang. Masurunap nga rod. Uy, kumaanawan anak ni. Ta sinaak lang. Sinaamon. Tasyak ti makamo kada kayo nga agina. Ha? O anya, masinaam ti Jaske nga asawam? Kwa. Ti anak ni nga hay. Isumot lang nga awan light itid na kan ka. Awan trabaho na. Manang. Agtulag ta. No sinaamon ti asawam. Siyak ti makamo kada kayo iti anak mo. Binulan apawitan kayo iti kwartayo nga agina. Basta sinaamon ti artek ken babairo nga asawam. O anya, mayat ka? Sige. Tapanunutag pa yan ang bagday ka manang. Sige. Ikan ka iti gundaway nga agpanunot, Bea. Panunotem ana imbag ti imbaga. Bea, nakaturugan ti anak mo. Inkamat maturugan, ramiin. Orayat pa ni Randy, tatang. Saan na sumangpet day jay tadan sa balya kadenden nana? Tatang. No agawid ni Randay. Ibagam, ta ako kusenan dagiti kawas na. Papanawa mo ti irresponsable nga asawam. Kailang amin anak mi ti pampanunutag. Awan, tupay may itid na nga igatang mo iti kasapulan ti apukok. Awan, serserbida niya nga asawa. Pangasiyo, tatang Tadi yung ungtan no sumangpet. Tamang ano pumanaw. Jaski, kamat niya. Pampaloy-nuyang tumat jay asawam. Luklukwen na kalangarudan, di mo pa lakad sinaan. Total, di kayo mat nagkasar. Tatang. Tenton kwan, sumanangit ka. Siya kung ti maumumay ti kastangar aramidem, anak. Kayat mo tumat ti masaksakitan. No, di mo masinaan di asawam. Tugnarim nga raw, iti madingar aramiden na. Tatang. No, di mo kabaalan. Siya, timang tugnar ken kuana. Bastos ka talaga, Randay. Naggapo kay ti bangir nga umok mo. Abay aya. Pumanaw kalagan. Alam amin na kaus mo. Nasaan na ka nakasapulan na kita ginam. Awan serbim nga asawa. Kanayo na pagladingitam ti anak kaw. Wen! Pumanawak no isot kayat yo. Day talang nga. Papanawin dak di pumanaw. Nasay-sayat pa'y. Pumanaw kan. Tasikati dadagsen jay anak kaw. Awan serbim nga amah ken asawa. Imbes amanggid ka para ti pamilyam. Saan? Taday takit din mapan ag babae tiraramidam. Kita, awan manen ni Bea, tanapan nakitangdan ang naglaba. Tapno adala ang may gatang iti gatas ti anak yaw. Imbes asi ka tagsapul iti kwarta. Saan? Sa balimat ti mapan mo sapsapulan. Babae ti sapsapulan. Pangasim, di na kami kumapanawan iti anak na Randy. Maasi ka kada kami. No agsasaw ti amam, kaslasan amatay. Pumanawak langan, tamangan numalaw anak ti amam. Jak kaya ti mabalod. Ang kasano kami ni ti anak ta. Makamu kamot to na. Problema deta.
Saan ta mo ta nagkasar? Agsina talangan, tadyak kaya ti mannakibyang akatugangan. Mannakibyang unay dananang kan tatang mo. No kayat mo, suminatan iti pagtaangan. Pagyanan tayo kumangay, kat awan mo't balay ta. Di, ija bala iyo. Ay saan? Nagaduday di balay? Mainayon ka pa, apakpakanan da. Sanay, agsina talangan. Nasakit tinakam ni Bea ken kalakay. Ibagbaga na pinapanaw mo kanu ni Randy. Bay, am. Tapno wag nakam da dya lalaki. Kanure ni Bea. Tapno wag nakam mag. Kayat nakit din ti masaksakitan. Pagbalbalinin na kakaasi ti bagbagi na. Sinaan na langan na. Lakay. Kada jamut aranday, awaran pain. Di na lang arudan may kasar ni Bea. Kas Jeff ala tar aramidin na. Nag-post-call ti panag-rop-ropa na. Pwah! Hello, Manang. Bea, no kayat mo, agabrod ka matan. Umay kan dito'y ayan ko. Tapig manaw ti kadwak ababawnan. Kat agsapsapol da iti kasukat na. Agdamdamag dangarod kanya, no agda mairekomenda. Manang. Total, nagsina kayon iti asawam. Umay kan dito'y abroad. Siyak, ti makamo iti gastusam. Ha? Agabrod kahit din. Tapno mayornungam ti pagadal to ti anak mo. Gundawayam, saan tayo ngagis eskwela ti anak mo. Jakmat may kari maikan ka akanayon iti kwarta. Kaagdamat pamilya. Kan sabali, ti ibabaw ko kadananang. Sige nga rod, Manang. Umanong gutak. Sana bali, tadamot dananang ang mga iwan iti anak ko. Juan, patya ka di dabaybayan ti anak mo. Sikapay lang nga rod ti makaamu iti gastusak, Manang, Taawan apulos ti makukwartak. Kahit agabrod nga rodan ni Bea. Unto ipagpagnanapaylaan ti papilis na. Sa bagay, siguradong rajay. Tada ni Alma amang tulong ken kuana. Naimbag nga rod tada ni Alma akabsat na amang tultulong ken kuana. Ket mayat ijayan ni Alma. Nasingpet ti hamon na. Ken ti pagsayaatan na. Agkaduada nga agkabsat ijay. Isudan to tagsin nakit ijay. Ay nalakay. Sapay ko mga road taadamot gasgasat ni Bea nga agabrod. Tapno maisaganaan na ti para iti anak na. Agsingsingpot ka dito'y Bea. Di ka agipakita iti saan nasayaat. Tapno saan ang maupay dagiti amo ta. Nasingpot damat kit di. Saan daan na imot iti makan. Iso na laang taado ti trabaho. Nga maganos ta. Talaga akas ta. Anos laang. Pag tinulungan ta dagiti trabaho dito'y. Nagdakkel gayam to'y balay nga ayan mo, Manang. Wana. Tasaan matla may sa pamilya ti amo. Aduda. Ay, nakiasawa nga minan ti kadwak. Iso ang nagawi din iti Pilipinas. Kasta ka di? Sana bali. Mayruam kanto matlang kadagiti trabaho dito'y. Narigat iti damo. Ngam, laklaka umton numarwam ka. Manang. Kat. Anyat madamag iti awanan bain nga asawam. Agdenden nada iti babae na. Awanan. Nabayagan na saan ngayong imay iti balay manipod pimanaw, Manang. Bayamon. Di mon panunutan dagi at tao. Ipamay-samlangan ti atensyon mo iti anak mo. No kayat munto pa iti makiasawa, addan tulat ta. Patyak nga addan to ipaay ti Diyos para ken ka. Agyaman nak. Nalpas matlangan ti trabaho. Makainanak matlangan. Sino ta dahi ti umawag? Hello? Hello, Bea. Kumusta ka? Ha? Randy? Agyaman ta may busesan na pa. Kumusta ka? Sorry ha. Pakawanan na kumay tinagbasulat. Ha? Nagbalbali ako. Sinina akong ti babae. Pakawanan na kuma. Pagbababayak tinaramid ko kada kayo iti anak ta. Sorry, Bea. Sikapay lang jay ayatek.
Randy. Kailiw kan. Uray ti anak ta. Kailiw kayo ko na yan. Kaano ka ngay ngagawid, Bea? Into no may atawan pa lang, Tsak masigurado no makaawid akto. Kailiw ka na yan, Bea. Pagbababawi akong tinarami ko kada kayo ti anak ta. Pagkawanan na kuma. Ikan na kumapay ti may satagong daway kong agbalbaliw. Pangasim. Randy. Ay ayatin ka, Bea. Ay ayatin ka mo't unay-unay, Randy. Iso, mapakawan ka. Lipato mo tinapalabas. Nalipata kong dayjay. Ay na, agyaman ang Bea. Agyaman ang unay. Talaga natanpok ka nga agayat. Basta di mo ulitan tinaramid mo, Diyak kayatan ti masakitan. Tano ulitam to pay dayjay. Ultimong matan. Naimbag nga orasyon, nanang. Umay ko kumasarong karan ti anak ko. Gimata ka kiti pasarabok para iti anak mi kinibeya, nanang. Alakit, sumrag ka. Agyaman ak, nanang. Pakawanan da kuma, Nakaturog ti apo. Urayam ang makariing, Randy. Narigat mo at nariingan ta. Madisturbo ti panaturog na. Wen, nanang. Kat, kumusta ka matan? Nakalagip ka mat? Awan kami niti babaik, nanang. Nagsina kami. Kastaya. Kat, anya ti planom ita. No, ikandak pa iti may sagon daway kong agbaliw. Nakasaganak nga agbaliw, nanang. Kahit ko maurnos ti amin kada kami kinibeya. Saan asyak ti kasaritam iti dayta? Pagyamanak no nagbaliw kan. Ngam kasaritam to ni Bea no mapakawan na ka wano saan. Manang, okay kamin ka na, Randy. Sigurado ka? Amangan magsangsangit kan tumanan. Kan apay payla makisinnublian ka kan kuana? Nagbalbaliw matan, Manang. Kasano nga mo nagbaliwan? Kat awan ka iti den nana. Mariknak, talaga ang nagbaliwan. Ay, in love ka talaga. Kat, anya nga ro ti planom ita? Iso ka nun ti makaamo amang taripato iti anak mi. Makaamo ka. Ngam no siyak ti masurot. Saan kan ang makisinnublian kan kuana? Taamangan no ulitin nan tumanin ti inaramid na. Saanan, Manang? Masiguradok dayta. Pinangtaak namin, ano ulitin na pa iti panagbabae na. Ultimo na matan. Nanang, itadyon ti anak ko iti ama na, taisong timang taripato. Anya, sigurado ka? Imbag no mataripato na ana imbag ti ubeng. Basta itadyon kan kuana, nanang. Siyak ti makaam mo. Ay, ala no iso ti kayat mo. Diwen, itad mi nga road. Tatang, di pala ang Bea ti agbakasyon, ha? Siyak kumati agbakasyon ngam agpilit mat ni Bea. Mailiw ka no iti anak na. Iso apat gak man laangan. Kan saan nga min akayat ti amo mi adwa kami nga agbakasyon. Ay, ketwen Alma. Inton o may atawan ton ti panagawid ko, tatang. Manang Bea, si mangput kagaya mo. Wan, ada ni Manong mo, Randy? Ti anak mi, ayan na. Allah, awan da dito. Sumar ka pa Agyaman, nak. Charing, ayan dagiti agama. Allah, jak kahit akaluman ti arami ti kapsat ko. Aday di balay ti babae na. Anya? Kunak man no nagsinadan. Anya ang nagsina? Ay, saan niya? Kung kuna na lang tikas jaken ka, tapno maala na ti anak yo. Kat ison, ti pawita mi ti kwarta. Ang kinapudno na, saan da ang nagsina? Agrigrigat na ngaminan.
Isang impamuspusan ni manong randi ti amin. Tapno iso ti itam iti kwarta. Diyos ko. Sa dino ti balay ti babae na. Ibagam tiyaring. Tainak alaan ti anak ko. Ha? Bea? Awanan kay ti bain. Manangalilaw ka talaga. Bea. Ayan ti anak ko. Awan dito eh. Intugot ni Abigail. Napanda na kisugal. Inalilaw nak. Grabe tinaramid mo, Randy. Pinamati na kasi ni Naamon ti babaen. Ngam saan naggayam. Awanan ko iti baen. Isublim ti impaw-paw it ko akwartak. Awanan na, Bea. Sorry. Pakawanin na ko ma. Alaak ti anak ko. Awanan ka iti baen. Nagtaltalagakan ka. Ngamlino ko nak. Awanan ka iti baen, Randy. Inaramat dati anak ko, tapno maigaman ni Randy ti kwarta ngay pawpaw it ko, Mr. Lonely. Nasakit da ito'y apanang loko ni Randy kanya. Iti day ti agundaway, naalak matlaang ti anak ko. Saan akon ang nagsubli iti abroad, tadya kon mapanawan ti anak ko. Idagdama, at dabambantayak, abasit at tersena iti sangwanan ti balay. Kastaan, ket agyamanak, ti pagayam yo, Bea. Ti surat ngen tay ikan biyag ita, ket naggapo kini pagayam tayo, Ronald, di probinsya ti La Union. Kastoy ti surat na. Dear Mr. Lonely, may saak karagiti na ayat ngagdengdengeg iti programa yo, Dear Mr. Lonely. Kayat kumet apay drama ti padas ko iso anak suratak. Bueno kagayem, intay nga rotenggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayong patulod ni pagayam Ronald. Anya Ronald, nakaburas ka ni ti mula mabins? Wan gabi, inakon ilako no bigat. Ay, agkuyog tangag paili pare. Tay nakmet agsingir iti inlakok amulak edi namin sangal daw. Di da pay ngamin binayadan kay. Ay, apagis nga rod agkuyog ta pare gabi. Sapay ko mga rod, tabayadan da adagos ti ilakok anatang pare. Balut! Pare, maragyantan, agawitan. Sapay, intapay mat ag happy-happy basita. Kakaiso na nakasingirtan iti lakot Ag-relax tamot sagpaminsan. Papanantang nga rod ngay pare. Inta iti club. Natamaan akon pare. Agawid ta ka din. Saan pa'y pare? Well, no kain mo, oray umurakan. Kaya kasla tiyakmatan, mapanawan ni Cindy. Ala ni Toy. Komik ka mata, Ronald. Sika talaga. Itay, sikat yung pilit nga agawid. Itatata ni Cindy iti abay mo. Nakasanggirkan ka. Di mo ka iti agawid. Madamdama pa yung amin. Nasapa pa yung mata. Anyalat oras. Huwag gamin pare. Madamdama ba siya? Tama di ka makauray. Kumamakan, magawid. Nakariing kan, Ronald. Haldaw gaya pa naman. Parbangon na idisimbang put ka. Napanamaya anak ka. Nabarbartag ka asimbang put. Napan kami man nagpalpaliwakan ni Gabi, nana. Kat nakasingir ka matlaang, binayadan dati lakom anatang. Una nang, ngamnaksayan. Pasensya kayo na. Napasubo kami ni Dirabi. Sana bali at akwartamot. Dumawat lang iti pakichendak anak. Ngimnay, di mo irwam ti kasta, Sagpaminsan lang mo't, nanang. Amom, ti sagpaminsan, agbalin amasansan. Nanang? Intod kwan, mapanto amin iti arak ti paglakwam kadagiti mulam.
Agurnong kakit day. Kabayatan abaro ka pailaang. Huston to inton mga sawa ka. At danto aramatem apagkasar mo no kayat mon ti mga sawa. Nanang, napanan ni Ronald. Nagpaili damot kan ni Gabi. Nagpaili? Awan matlako na. Anyat na pa na inaramid nga ijaili. Rabiin. Ay, jak amuman. Ay nananang, amangan no napandamanan iti beer house. Sansanin na ti mapan uminom iti arak. Bagbagaan niya man di kabsat ko nanang. Kakaiso na nga awan bisyo na manipod nagbaro. Ito talumakay, iso ti pa nagbisyo na. Bagbaga akmat, anak ko. Ay gamdagasan matlat nga minday jay agabi. Sige nanang, innakon. Di magasak laang. Mapanak pa nga min ijay klinik. Tinakyalaan iti agas ti sakit ti ulo di asawa. Agsakit ka no ti ulo na. Ni Ronald nga, inana. Napanan na? Nagpaili mat. Kunak no nagkuyog kayaw. Ay, saan na? Nabayagan na jak nagpapaili. Awan mula ko nga inakila ko. Naikat. Anya man tinapan na inaramid ija ilay. Panagkunak nana. Dandanin mga asawa ni Ronald agayim ko. Ha? Apay? Adan ayan na obya na? Adar arman na ija ili nana. Jak amo no inaklon mo ti babae. Anya? Isumat la adi makaid na dito'y balay. Kanayon ti panagpailin ah. Am-ammom ka di ti babae. Wala na. Agtrabaho iti may sa club. Anya? Anya ja imbaga ni Gabi kanyak, Ronald. Adda ka no ar-armam? Nobya ko nanang. Anya? Kay podno ka din agtrabaho iti club? Wala nang. Ay nayapay ngay. Nagado ti babalin mo nga arman, di ti lugar tayaw, anak kao. Ngamapay nga. Ay ayatek ni Cindy nanang. Iso ti kayat ko nga sawaan. Anya? Nakasagana nga agbaliw para kanyak. Iso nga sawaan. Tapno umikatan iti dadya aklab. Ikasara ka Cindy. Basta pumanat sa kitigan. Iyawit ka iti lugar mi. Siya ti manggel iti pagbiagda. Sigurado ka? Kaya't nakasawaan? Nga uray kas ti klase, ti trabaho? Ay ayaten ka Cindy. Saan pa yan naladaw ti amin? Mabalin mo pa iti mga barwanan. Ato pa iti gundaway mo. Ronald, laglagi pa. At dadwang anak ko, na ibagat day takan-kan. At duman ti ama dagiti duwang anak ko. Ores nga pulo pa iti anak mo. Basta ay ayaten ka. Saan to agpalo ti panagayat ko ken Cindy? No makikalay sa kanyak. Alam ta nagiti duwang anak mo iti sidong tinam. Tayawit ta ni ti balay. Ronald? Kasta ti kinapudnoken ka. Ipadig kunto nagiti duwang anak mo. Akas pudpudno ng anak ko. Nanang, asino dagiti duwang ubing dito balayo? Anak ni Cindy ah. Anya? No kasta, addan duwang nga anak na? Kawang. Insang petnan dito'y balay. Hay, jak ammo iti kabsat mo. No anya tinakita na kan ni Cindy. Sapay, ha? Masurunak at talaga? Amangan numangag na kayong nanang. Awanda, rimuarda ka ni Ronald. Napanda nagiwaras iti imbitasyon para inton kasarda. Talaga patuluyan dan ti kasar? Wen ah, mamin ano nga upayat ni Ronald. Ngam natangkan ti ulo na. Ay ayaten na kanuunay ni Cindy. Hay, unay matan ni Ronald. Angam anyay nga rod. At daditan nanang. Awatin niyo matan Pagragsakan na nga rod baybayan niyo. Wen ah, ngam agasam matday ta. Addan adagos ti pakanan na adwa nga anak da. Ay na, baybayan yun. Di kay agsaon iti may kontra iti manugang yun. Tamangan no pagtaudan day tati saan apagkikin na awatan. Suportaran tayo latan ni Ronald. Taagayat nga rod matan. Anya pa'y nga rod ngay. Wanan ah. Lola, piso man. Ay awad pisok. Ingkay jay. Kwarta lati amumat nga ubeng. Nagimot ka mat, Lola. Nilulak kat saan akasta.
Di nakpayungungtan. Nita, inka ijay kunak. Di ka man pasalsali ditoy. Inka digos. Nagmusang ka. Ibagam iti inam, tasukatan na ka. Pisumpay Apay di ka makaawa-awa taya. Awan na rod kwarta. Ay, nanang. Apay nga ungtan nyo man ni Boy. Nagdagulit. Dawat iti pisaw. Ijay inana at ipagdawatan na. At iti 5 pesos, inka gumatangan, Boy. Thank you, Daddy. Daddy. Ha? Nanang, aklunan nyo ka din ng iti anak ni Cindy. Apo ko yung mutan ida. Awan imbagbagak, Ronald, Ang madlaw iti dyaryo, adiyo maawat ida. Tagpupudot kayo akanayon. Inton maminsan na bigatan ti kalay sami ka ni Cindy, nanang. Asawak ton. Kan anak kong tumatan dagiti duwa nga anak na. Nakaragraksak, Cindy. Oray siya ka, Ronald. Itilikodan tinaglablabasa. Kasla narigat ko apat dyan nga dagayang lalaki ang makaawat kan mangayat lata kanya. Ay ayatun ka unay-unay. Saan tong ang balit ipanagayat ko kan ka? Kasta akmat, Ronald. Kat, agyaman na kitikin naman nakaawat mo, ha? Ikari, agbali na kapag wadan nga inakan asawa. Ay, ayatan ka unay-unay, Ronald. Nanang, rumor kayo matitisilid Nakapupok kayo malatan ditoy. Kababain iti tao. Ambok, adda ibagbagada, maipapan iti manugang kaw. Adda ibagbagada iti liklikodan di adem. Ay nasaan aday tati panunutan nyo. Nalpasan ti amin. Baybayan nyo ti sawon di tao. Awan bibiyang da. Mangibabain tumot di adem. Dajay ka ti inasawanan. Mangibabain. Ay nananang, sursuruan nyo kit din nga ipatagisin eh. Takamang matan ti pamilya tayo. Awanan ti maaramidan tayo. Agbiag ka kasla prinsesa dito yung probinsya, Miss Cindy. Saan ka nagtrabaho dito eh? Makapaboring mat numaminsan ti agkulkulong latan iti balayan niya. Kastalay, tasaan ka anay ruwam. May kawa ka lang. Papanamanan. Nakabutas ka mat. Inag-agparaspas iti talon. Dito'y kapilaang balay, ha? Uray, taninanang nga kadwam. Napanmutin nag-eskwela dagiti duwa nga anak ta. Mami, kano tayo mapanidyan ni Lola? Mailiwakam kini Lola pilising. Saan tayo na mapanidjay? Agnaad kayon dito'y boy. Aday una ija lugar tayo. Awan pagplete. Agurnong kayo akin ni Daddy. Ay, mabayag pa'y siguro. Sama ka urnong ni Ronald nga amayong. Ano san nyo pa'y laang tiiliw yu kan ni Lola yu apilising, ha? Sana bale, taintay to agbakasyon. Ronald, agsubliak iti club. Anya? Apay lang. Di ba't nagsaritaan tan? Nga iti ka anuman kat di ka nagsubli ijay? Diyak kayat ti makangkangag iti inam. Basta agsubliak kag trabaho, tadyak kayat ti agkulkulong diti balay. Kan kang ronan iti amin, ulitak manan diyak kayat ti makangkangag iti inam, Ronald. Ay, saan asyak ti pagbalinan na arason? Ti kunam kitday na soker di asawam. Anang. Awan ti imbagbagak adakas kan kwa na. Diyak tupay ka sasao? Misuutan nyo ka no? Ay, talaga kit di akayat namanan ti agtrabaho ijay club. Rason na laday ta. Aramidin nakpayan arason na. Ay naglaingan. Iso ti bang mismisuot kanyak. Kanayon nakpay ako silapan. Sige, tayo napsuruto ni G-Club, nanang. Ronald, agawid kan! Di nakriribukan dito ay. Ngam Cindy, asawa kan. Kat? Dahil ti pagpampanakul mo? Ti panangin kasar mo kanya? Gapo tayong kasarnak, si kalatan ti masursuro? Ha! Kayat ko rin matang trabaho dito ay. Saan tayo ba't nagkurkurang Kanya palat sa pulong Sa anak aniruam ama ikan iti balay Ronald. Iso a pangasim di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. No kasta, nagsubli iti club apag trabahuan na pare? Wan pare,
Di mo nga minitulok Sikat ti masurot. Di mo itulok at ilatan kayat na ti aramiden na. Agpilit man. Nakuna na kami na sinaanak nutob nga ragtanyaman na kayat ng aramidan. Nanang. Apa nagapuam. Ijek lang mapagtrabahoan ni Cindy nanang. Kat, anya ti ko aya. Awanan naman. Nakitaray ka nun iti sabali ang lalaki. Anya? Dahitan ti ibagbagakan ka ide Ronald. Makitam, rimlarmat lang ti pudno aburit jay asawam. Payakas niyo nanang. Imbes nga agyaman ko tadaak anang itungpal kang kuwana. Payakas niyo tinaramid na. Apay ngay nanang. Imanaw ni Cindy, Mr. Lonely. Ngam aging gaita, urayak pa lang ti paragsublina. Dakken ti pamatik asubyan nak. Taimbati na kanyak, dagiti dua nga anak na. Nasakit ti naramid na. Ngam nagsubli kat agkidaw iti pamakawan, nakasaganaak amangawat ken kuana. Jak mapukawan iti namnama. Ngem no di na kamin kayat karagi anak na awan ti maramidak. Kastan ket agyamanak kana kayo. To'y pagayam yo, Ronald. Kunada, ano at dasiding iti babaen ti mata, ket manangibalo ka. Ngam mapanik ni ka asaan apud mo dayta, babaen daytoy pakasarita. Bueno gagayem, hintay nga rutenggen ti panakay drama ti pakasaritaan, ngayon patulog ni pagayam Alita. Apay pinanawan na ko kaya magkalaysatan iti mabiit. Yung pinanawan na Lita, balasang ko. Umay ka, tayo ka kumamangan. Di ka pa'y nagansipod, imbay ka. Dito yaklat ng abay tinungan ni Freda. Ang balasang ko. Makaamu ako ni Tibagi. Manawan naglatan dito mga anak pulat na. Ala nga Rod, sikat di makaam mo. Ang inak mariling pala iti inumom at tsokolate tapno mapudutan day tarosok mo. Di ka pa'y nakita ating makder di abay tilungon ni Fred Apay akas to'y Jenny. Nagkinari kami sakbay nagpamanila. Nagkari kami kini Fred iti tunggal maysa. Ngagkalaysa kami kalpasan ti tanlo abunan. Kat saan akon ngagsubli iti Manila. Dito'y akon probinsya manggat. Tapno saan kami ngagin na tayo. Talaga akas ta tibiyag Lita. Ado dagiti ba nag-aditay namnamaan ang mapasangak. Akas iti ipupusay ni Fred akasinsin ko. Natay ka po iti aksidente. Nagsakit, Jenny. Binanggat ti bus ti tricycle ang nagluganan na. Saan daan nakalasat iti driver ti tricycle. Apay ngay supay. Nakasingsingpat ni Fred. Apay asaan adag iti nagdadaka sa tattao ti madisgrasya. Apay anipay Fred. Maudin da ito'y apan nakalamay ti bangkay ni Fred. Lita, balasang ko. Wan na. Maudin da ito'y apan nakakitakan ko na. Tainton pikan. Maitang ko na. Sayang dagiti plano mi, nana.
Awan ti mabalin tayo anak. Tanagpatinggamit din di tatibiyag ti anak ko. Nalabit adi talaan tinagpatinggaan ti biyag na. Nana. Nasakit tayo ito'y para kada tayo amang ipatpatagkan ko na. Agam, anya nga ron nga ibalasang ko. Aklunan tayo Nana. Aklunan tayo nga awanan ni Fred. Apay akas na ti mapaspasamak kan kalita. Maikamano dayta a boyfriend mo apin musay. Maikatlon Kat dayta na itabunan. Ay, nagmalas ka matan ama kinobyo. Wan nga rod. Mabuti nga pwekit din. Kan inkarek itibagik ajak kayatan tiagayat. Di mo maibaga dayta, Lita. Napintas ka. Kat addalat ta agrayugan ka. Vivian. Ti ko nada. Manangibalo ka no ti babae nga adda siding iti babaan ti matana. Kaskan ka. Wan. Nalabi tapod na dayta. Tanlon dagiti nagbalin a kaayan ayat ko. Ngam, natay da amin. Tunggal maadaanak itinobyo. Pumusay. Katyak kayatan ti maadaan itinobyo. Mabutang akon. Sabagay, no para kanya. Jakpat yan day nga ibagbagada. Kat siguro, talaga nga ababa lang ti biyag dagiti nagbalin a nobyom. Naira na laang asika ti nagbalin a kaayan ayat da. Jak kayatan ti agayat. Tamangan no maulit tupay ti jak kayat ang mapasamak. Ni Vivian ti umawawag. Anya nga tati bagana. Idin ta nagsarsarita kami mat itay. Hello? Vivian, nakaawag ka man? Ada ka din nalipatam itay ngayong baga? Kasarita ng kakano ti kasinsin ko, Lita. Oh, sige, kasarita mon. Ay, di kaya't masawan. Hello? Lalaki. Hello, Lita. Kumusta ka? Nasarsarita na kanin San Vivian kanya. Mabalin ka riti makipagayam kan ka? Anya? Mabalin ka nga wisel? Rumbar tayo ka rin San Vivian. Agpasyar tayo di taon. Agboya tayo di sine. Ganda tumabay. Siya kimakam mo. Kuha. Please, Lita. Kaya't ko nga hindi makipagayam kan ka. Sige. Awan parikot iti dayta. Panghasim ang hello Saan mo alukot ti gayam ko? No bilang tagayat kantukan ko Saan mo asaksaktan Unay ka na ya insan. Jak pala nakit-kita ti gayam mo ngam kastan ti ibagbagam. Abay, masigurado magusto ti gayam mo? Napintas ni Lita ang gayam ko. Day talaang takanayon nga aglidliday. Di ka agdanag. Siyak ti mang paragsag iti puso na. Punasag ti liday iti puso na. Nasaya at matnukas ta. Napintas ti gayam ko. Kat posible nga agrayo ka kankwana, insan. Tinasaya, intay mga ni te restaurant. Amang no, mabisin kayo na ito Nasapa pa'y apandangan. Intay agpasyar. Mapantay iti parke, wano iti mall. O niya, Lita. Sa din ti kayat mo apaparan tayo. Alda kada kayo. Sumursurutak lang kada kayo. Basta, hintayo ijay parke. Agpag na tayo ijay. Tinasayaat. Umuna kayon adwa, Sumaruno aktulangan. Inak gumatang iti kanin tayo. O, sige. Sikati makamo, insan. Umuna kayon iti parke. Awagan kay tulangan iti cellphone. Into nakagatang ako niti snack tayo. Ha? Ay, kuha. Duatan ang mapan, Vivian. Syaklatan, Lita. Umuna kayon kani insan ang hello iti parke. Napintas ka talaga, Lita. Saan kaya nga gululpod ni insang Vivian? Kat ibagakan ka. Nga uray ta ka lang makita agtuyo sa akin ka. Anya? Sayang. No, hindi kumapay ngay mayak nagbakasyon, hindi kumapay lang agtuyo sa akin ka.
Numigas na, agyamanak, talagsabat ti dalan ta. Nakayawan ka talaga ken ka. Angelo, itala ang makita na. Iso ajak pa tiyan ngagduyos ka kanya. Sa bagay, mawatan ka. Ngam panit ni kaken ka. Ikalay sa ka aragos, iti ka nito asong patanak. Itala ngagkita ka nagamamot na. Kalaysan kibagpakam. Ad-adaman na najak pa tiyan dahil na. Napindas kalita. Sabi lang ko ma, nasumbatan na tumatla. Kaputa masigurado ti marikrik na ken kaita. Agayatak ken ka. Nana, adda ginatang ko para kada kayo. Adtoy prutas, avocado, naluom amangga ken lansones. Para kada kayo kinitataben. Ay na, agyaman balasang ko. Pasensya kayo, Nana, Italaan na kapasyarak dito balayo. Ay, agyaman ata saan da kami lata malipatan. Sarsarungkaran na kami lata. Napatag kayon kanyak, Nana Andrea. Da kayo ti pamilya day di Fred akaayan-ayat ko. Ay, Lita. Agingga ka di itakat saan mo pa'y analipatan ti anak me. Apay ko maamalipatak ni Fred, Nana. Inayat ko ni Fred. Katjak tumalipatan. Awanan ti anak me. Kat no adda agaram kan ka, makiayan-ayat kan. Nasaysaya at nulipate mo day di Fred. Awanan. Iso anawaya kalata makiayan-ayat iti sabale, balasang ko. Kumusta kan, Lita? Nabayag adi ka nakita. Sa anak ngamin na makapagbakasyon. Gaputa makumikom iti trabaho iti Manila. Kumusta matan ti trabaho iti Manila, Greg? Nasaya at lata. Pagyamanak ta pinalubusan da ngagbakasyon ita. Naimbag ka pa'y, umas asensukan. Ngamsyak. Ay, kastilat ta. Ibasit asweldok iti opisina a pagpapaayak. Saan lata ang imato? Talaga kasta. Ano sa mo na? Wan gayam. Rumor ta intong bigat ha. Agpasir ta. Ha? Kuha? Domingo intong bigat. Inta makimisa. Kalpasan na, agpasir ta. Kuha? Please. Di na kumamat pagkadkadan, Lita. O sige. Panunutot pa'y sakbay amaturog Greg. Mabainak kami na sumurot latan kan ka. Nang runakat. O may nakmat sarsarungkaran ni Angelo. Ti kasinsin ti gayam ko. Kanayon mat ti panagpasyar mi. Kasta ka di. San ba't adakas no agkukuyog tayo amin arumor inton bigat? Ha? San mat siguro adakas? Gaputan na saya at akmat atao. May bagarabi, Lita. Kapampanaw lang ni Greg, Angelo. No nasapsapak ako mga imay, naranaam ko man ni Greg. Agar-aram ka dikan ka? Saan? Agpagayam kami laang. Lita, sumbatan na kuman. Lumapalin, jak kayat nga da kay nagaw kukin ka. Jak kayat nga da sa bali amang pasyarkan ka, malaksit kanyak. Angelo. Ikalay sa ka adago sa pamanasong batang nak. Nakasagana ak amang ikalay sa ken ka. Awan ka di tinadakdakamat ni Vivian kan ka, may papan kanya. Awan mat? Angelo, ibagak na itikan ka. Among ka di atalon tinagbalin akaayan-ayat ko. Ha? Imo na ni Danny, may kadwa ni Eric, may katlo ni Fred. Ngam among ka di tinagbanagan da. Anya? Natay da amin. Apay mat? Kunada aman ang ibaloak. Dadasiding itibabaan ti may sa amatak. Anya? Ket nalabit aday ta ti makagapo. Apim mo say dagiti nagbalin akaayan-ayat ko. Nopay, nagbalin akaayan-ayat ko layda. Kastagayam. Iti day ta anamuam. Saan ka katingag butang?
nga amangan no si kamat ti sumaruno. Ha? Amangan no anyamat ti mapasamakan ka no siyak dagbalin a kaayan-ayat mo. Amangan no sumaruno kan tumat kadagiti imunan a kaayan-ayat ko. Asim minadan dito'y lubong. Kapayat di mo yung bagbaga kanyak ti may papan ka ni Lita, Insan Vivian. Talugaya man ti pimusay ang nagbalin na kayan-ayat na. Kaadaan niya ko, ma. Apay, mabutang ka? Insan. Ay na, nugasat mon ti pumanaw dito'y lubong, talaga asaan amalapdan ang hello. Dagiti talo ang nagbalin a kaayan-ayat ni Lita, kat talaga adi tala ang tinagpatinggaan ti biyagda. Mabuti nga, Insan. So nga, ibabawi ko ti panagayat ko kanilita. Anya? Takrot ka matgayam anya, Insan. Saan ka napudno kanilita? Basta diyak kaya to nilita. Ibabawi ko ti panagayat ko kinkwana. Imayat, agpakadak Lita. Agsubli ako ni Manila. Inton rabiin ti panagbiyahe. Kasta ka di? Kanayon kantong awagan ha. Siguradong kami nakailiw kanto. Sige. Lita, sakbay ti ipapanaw ko. Kaya't ko nga ibaga daytoy kan ka. Ay ayaten ka, Lita. Di ka agangaw iti kasta, Greg. Diyak kayat daytang angaw. Sanak nga agang angaw, Lita. Ay ayaten ka. Kumusta ni Angelo, Vivian? Apay adinak mo tan sarsarong karan. Manon a Domingo adyak nakita. Nagsubli ni Dje probinsya. Kasta? Apay nagsubli Dje probinsya asaan a nagpakada kanyak. Idinto takuna nang ay ayatan na. Ay, jak mo, friend. Basta ti kuna na, agsublin Dje probinsya. Amok, agliblibak ka kanyak, Vivian. Ha? Di mo kaya't nga ibaga kanyak ti makagapuan nagsublin ni Angelo Dje probinsya ang naggapuan na. Lita? Mabutang. Gaputa di na kaya't ti maipada iti naglabas ang nagbalin a kaayan-ayat ko. Uwan? Dahita tipod na ang makagapo. Mabuting ka no, taamang ano maitulad mo't apumusay. Saan ko ang mababalaw ti kasinsin mo? Sa bagay, ura asino mat siguro. Mabuting apumusay. Pasensya kan iti kasinsin ko, ha? Okay lang, tawan mo't relasyon mi. Maawatak ti kasinsin mo, Vivian. Katsapay lang ko ma, tadda masarakan na anasaysaya at ababai aparakan kwa na. Nagrayo ka ganang kanilita, Greg. Sus, ang mga may pada ka karag iti lalaki at nagbalin na kayan-ayat na. Natay namin. Anya? No sakti si ka. Mangsapol ka niti sabali a babae nga sawam. Iti panagsubli di Manila. Ngamin, delikado. Ang mga may tulad ka karag iti nagbalin a kayan-ayat ni Lita. Anya? Basta maki-boyfriend ni Lita, matay tagbalin ang boyfriend na. So, delikado ka pare. Talon tinagbalin ang boyfriend na anatay. Anya? Talo a boyfriend na natay da? Wan pare, isasaan mo na subyan pa ni Lita. Amangan kami no dakas ti pagbanagam. Manumat din abulan tinapalabas, Lita. Ngam, di nakamat din sa rungkaran ni Greg, ako nam anak daton kan ka. Ay, nalabit anak ka amiris matan. Kaskin ni Angelo, nagbabawin. Anya? Ay, kaasi kamat ngarot, Lita. Okay lang, Vivian. Kan may sa, awanin tigandat ko ang makiayan-ayat pay. Tadyak mat kayaten ang maulit pa'y tinapalabas. Ay nalita, di mo namnamain, nagsubli pa ni Greg. Namuan man ti amin. Ti kinapudno, nga awan ti agbayag ak ayan-ayat mo. Sumina dan, di tilubaw. Isuan mo siya ti sika, agsapol ka ni ti sabali. Saan na ka nasubyan ni Greg agayim ko? Anya? Di na kan pakan ano ti gayim ko, Lita. Agsapulan iti sabali a babae, iti Manila. Asino nga taday ta? Sapay agrubatak kumantay nak makimisa. Mabit lang!
Wanlita, siyak. Anya ti bagam. O may nakpadamagan nga dan kaayan-ayat mo iti Manila? Saan? Imayak, umay ko manin ibaga nga ay ayatan ka, Lita. Amom ka di nga adda anak iti tanlo, apoy. Amok daytan. Sana limot kanyak dayta. Ngam jakpat yan. Saan nga agpapadatigasat itong galmaysa? Ala, pastrakan na kuma. Tado ti kahit kung ibagakin ka. Sige, umunag ka, Greg. Ikalaysa ka. Panagnagkantasan apod no dagiti ibagbagada. Asikakit man ang ibalo. Weno anya pa'y dita. Ngam, Greg, amangan no babawi kanto lang. Amangan no pagsangitan naktumat lang. Agkalaysatan no umanugot ka, Lita. Nakasaganak amang ikalaysakan ka. Nagkalaysa kami nga ron ka ni Greg. Agpada kami ang naragsak. Kat kita, nakabakasyonak iti trabaho, gaputa umadanin ti panangipas ngay ko iti umuna abo nga mi iti asawa ani Greg. No naglit di dayak man kanag iti imuna nga ayat ko. Saan itan, gaputa naragsak ti estado mi ka ni Greg.